Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Isingane Sithembu kanye uthanda Sithembu siyaxoxa ku channel. Ngine flu izilama liphuma kakhulu. Kunento eyenzeka lapha kwizingane zesithembu yenzekile ku season 2 na ku season 3 siyenzeka. U-Abo akathandi mabehleli u-Abongo lo kaMacele. Akathandi mabehleli kuyizingane kanye nama-girlfriends kaMpumelelo mase kukhulunywa ngomseleko. Siyayibona indlela u-Abo wa-react ngayo. Ngicabanga ukuthi nabanye babonile njalo makuzokhulunywa ngomseleko engekho like kuxoxa ama-siblings or ama-girlfriends kaMpumelelo kodwa kune-issue efaka umseleko phakathi akakujabuleli u-Abo lokho. Fine, siyayibona into ye-Abo because ubaba wakhe amhloniphayo and ngokwakhe umzali wakhe akathandi ukuthi umzali wakhe lobu efake etafuleni or sekungathi mhlambe kudiscuss ubaba wakhe noma kanjani mhlambe ke yena indlela ayibuka ngayo leyo nto injalo. Kodwa into angayazi ku-Abo asazi noma akayazi noma mhlambe i-TV show akaze ayibuke njengendlela esibuka ngayo. Umseleko uhleze eyifaka. Yingakho ekutholakala ukuthi sekuhlele etafuleni sekunama issues avukayo sekuneyingxoxo ezikhulunywayo sekufaka umseleko ingoba vele umseleko uyayifaka kuze kube kuthiwa nakho ukukhulunywa ngale ndaba ukuthi kwaphuzwa nani asishiyeni ke leyo ukuthi kwaphuzwa yileyo kuphela sikhuluma nje ukuthi u-Abo yena engangazi mhlawumbe mawukuthi i-TV show akayibuki sinesibukayo siyazi ukuthi why igama likaMsele kulizongena ngoba unokubiza ama-meetings abe khona ezoxoxa nalo oyi-girlfriend kaMpumelelo uyahlangana nabo so ingakho kuzohamba isikhathi kuvele kuyena mhlambe akukho mnandi ngoba ubaba wakhe kuye umzali umuntu amhloniphayo kanjani but same mzali ukhona kuma-meetings nalaba abakhuluma ngayo ingakho mhlambe kuze kuthiwe beyithini kanti ingxoxo nobaba yabo ngoba kubuza uTirelo la ukuthi iyayiqala ithini inkulumo ukuthi bayahlangana kuma-meetings mhlambe u-Abo yileyo ndawo angayazi ileyo phathi angayazi kwi-TV show ukuthi sekufika nje etafuleni sekuhlangenwe ngoba vele isikhathi esiningi suke kuyindaba zikaMpumelelo mase-ke kuvela negama likaMseleko ingoba vele umseleko kulo mjolo waMpumelelo ovelayo noma ngabe kiwe emshadweni uyavela akasele ngemuva uyavela kunama-meetings abizwayo simbone ekhuluma ebuza imibuzo kwesinye isikhathi-ke guys ngoba phela sibuka i-TV show sibuye sicabanga ukuthi hayibo lezi zinto vele ezinje ziyenzeka kuba neso-ke lokujaja thina esibukayo thina ama-viewers njengoba siyibuka i-TV show sisuke sesijajiswa ukuthi hayibo kodwa umzali ubaba indaba yokuba umzali engathi uyagamanxa yabo into esuke siyibuka lapha ku-TV kulaba ababona u-Abo eshintsha ubuso okwesibili kwenza okwesithathu uma nje kwaphatha ukuthi umseleko kanjani uvele engajabuli uvele eshintshe ebusweni like mhlambe ngendlela yakhe ubuka ukuthi ubaba wakhe bayam-undermine kanti izenzo zikababa wakhe yizona ezimfaka kulama conversations ey'ngane ngobukhona. Asijaji-ke guys-ke abantu noma ngabe ubani kwindlela ye-parenting kodwa kulento le esiyibona iyenzeka mhlawumbe u-Abo engamphathi kahle ukuthi ubaba wakhe vele usuke khona manje ngeke vele-ke kusabeke ukuthi i-girlfriend kaMpumelelo isithi ubethini ubaba ngoba vele kunalokho okujwayelana okukhona nama-meetings angapheli ukhona kodwa naye i-TV show le kuthiwa izingane zesithembu abanye baze bathi sebebhorekile ukubona umseleko guys ngiyaxolisa khona abathi sebebhorekile ukubona umseleko because ukhona manje u-Abo yamdida-ke mhlambe leyo nto ukuthi hawu usengenaphi ubaba la kanti ubaba wakhe uyangena futhi uzifaka yena ngoba phela uma engangeni engasho ukuthi hayi ucela ukukhuluma noMpumelelo eceleni ngoba uMpumelelo owakhe right mase ethi-ke kulaba
abayizitombi zikaMpumelelo ngoba phela okwamanje abakaphathwa kaMseleku labantwana. Angazi uma ngikhuluma iphutha yini. Abakabi amakhosikazi akhona omakoti bakhona ngokuphelele ngale ndlela esibuka ngayo ngoba phela manje sekungathi izwi likaMseleku elikhulu kunelabazali babo. Asikho-ke lapho. Bengizogcizelela lento ukuthi yebo akathandi u-Abo sikhulunywe ngomseleku kodwa yena shuthi usele ekutheni umseleku usuke ekhona. Yabona nje kuze kubuza ukuthi inkulumo yathini ingoba vele wayekhona. Nakhona esikubonayo la ku-TV akabizela uMpumelelo eceleni kube ukuthi hayibo siyayithola indaba ukuthi naku uhamba ufika phi uMpumelelo uyababiza ahlale nabo. Manje u-Abo yena usebona ngathi ubaba wakhe bamthatha otherwise rather than washo Sister P kanti cho ukhona ngempela we guys ukhona. Nathi-ke sikufunda ngayo baba uMseleku ukuthi hawu uyahamba uye-girlfriend wabona umkhulu wengane like kanjalo nibe nama-meetings asijaji into esiyibukile angithi usuke ekhona yini. Yikho-ke livuka igama lakhe. Zikhona futhi izinto ay'khulumayo. Yikho igama lakhe liphathwa. Naku-season 2 futhi wayekhona. Kuze kubala ukuthi utheni engekho ingoba wayekhona. Yayizwa leyo nto ukhona-ke. Sesiphendula laba nami sengiphendula laba babuke bebona ukuthi mhlampe bakhona bathi u-Abo akathandi ukukhulunywe ngobaba wakhe and bayahambisana leyo nto bayibona futhi iyiqiniso. Yes iyiqiniso futhi akekho wrong kodwa mhlawumbe into emdidayo ukuthi ubaba wakhe usuke ekhona akasukelwa nje azowufaka kwinkulumo. Mhlawumbe ube mncane kubaba wakhe kwizinto ezenziwayo angiboni ukuthi bebezomenshina kulamatafula engekho. Uyabo ukube mhlawumbe ubaba lo ongaveli kaningi kodwa mhlawumbe kuvela izenzo zokuthi behind into enje mhlawumbe ngaba akangeni. Manje kulezi ingxoxo ezikhulunywayo ukuthi obani bazobona number 1 no number 2 no number 3 nenzani nana ngadi yabo lezo zinto ukhona. Yikho igama lakhe lingena laphayana. Hayi kabi engizophendula leyo ndaba. Guys ngixolele angisakwazi ukukhuluma into straight mangikhuluma ngale TV show ukuthi iyabhora ke nayo. Awu khona into wrong eyenzekile kule season. Kule season angazi noma bashintsha i-production team noma uSneh. Kodwa-ke angikwazi ukuba nobuxoki. Ngathi ngifuna ukuyibona lento eyenzeka manje. Ukuthi uSneh maye wakhetha nje ukudla ushut up kuzoba njani. Nawo umehluko. Nakhumbula kwakukhona abanye abaphikayo ukuthi kahle le show ekaSneh uMpumelelo uncikisiwe ngoba manga-remove umjolo kuMpumelelo ubani ozosala enze le show ibe yilento ephezulu ekhekheni. Manje uSneh uvele wathula. uSneh walandela umthetho kamamkhulu ayisabhori ishow. Asazi ukuthi yini eyenza laba bakhona mangabe bayishintshile i-production team bengabuka ukuthi lento sebeyikhulumile ku-episode 1 into abayikhulume ku-episode 1 akusho ukuthi akufike ku-episode 3 isiyaphela kuqala okunye ngoba ziningi izinto nathi besiyilindele. Kwahanjwa kwayiwa kugubhe bar kwaphuzwa sekuyokhulunywa kuze kuyovalwa kwaphuzwa. uSneh wangiphuzisa kulona yakhe sihamba ama-episode awu-13 sikhuluma leyo nto bahamba babuya baphuza. Kwatshela uMpumelelo udiniwe because u-future wife kuyaphuza as if bengazi ngoba phela benesikhathi sokwazana. Akwazi umuntu othi uzoba u-future wife wakho usitshela manje ukuthi awazi ukuthi uyaphuza as if awazi ukuphuza naye before. Wayibona izingane ngoba sebeqamba manga sekubangwa nje leyo nto-ke kuyaze kufike ekugcineni. Le season le hayi sengathi sithiwa sinomona kodwa nje ayikho into abasinika yona ukuthi sibuka i-TV show. Sibuye sikhohle nokuthi phela sihambe yale TV show bekuyini ngoba manje asazi sekuye singane ezisithembu nomseleku.
Bake bawafaka ngamakhosikazi kancane, angazi bebenga-edi ngani kumakhwela akhe ngoba phela umakhwela omusha-ke bekuzoba interesting uma befaka umakhwela ngempela abantu bebuka ukuthi uyangena eMzumbe, indlu yakhe iphi, kuphithizela kanjani. Sekusele yena nebhube esemzumbe ngoba phela kwathiwa amakhosikazi amanye ayamuva out aseyohlala kwezinye iy'ndawo. Sabona ukuthi nakho sekuyashintshwa manje, shuthi sebefike kuleso stage sokuthi abaphumi eMzumbe. Umakhwela-ke shuthi yena ngoba efika usazothi ukuzinza kancane eMzumbe, naye kufika isikhathi sakhe aphume. Mhlawumbe mase kufika u-number 6 manje nje kuyaphuzwa ku-episode 1 bahamba babuya kwakwade kumnandi. Hawu, into eseyenzeka lapha sisazivumelene ukuthi ungayikhulumi, usuyikhulumile kuze kufike ku-episode 13 ivalwe ishow. Umndeni abawubhalela iy'ncwadi zasihlala manje uma bebhala iy'ncwadi zahlala eziwu-2, why bebehave ngathi abanazo iy'nhloso zokulobola umntwana lo uTirelo? Because uma bebhala iy'ncwadi kubaTirelo kusho ukuthi la ku-TV bazokwenza uTirelo iqanda qa, ngoba phela manje sekufanele ukuthi beyiprove. Bavele bona benza oku-against ukuthi khona into abayifunayo enhle. Cha, sengisho phela kuBaba uMseleku noMpumelelo ngoba yibo ababhali balezo zingane zesithembu, yibo futhi okuthiwa ababhala izincwadi ngokusho kweshow. Uma bebhala izincwadi, why bengazukwenza uTirelo iqanda? Because manje kufanele phela umndeni lo waya ubabuka ukuthi baze benza kahle-ke, besingathembi sesiyabathemba, yabo leyo nto leyo ayikho. Mase beyangisola-ke abantu mangithi mina angikholwa nje indaba yencwadi ngoba ngibuka i-behavior lapha ku-TV ukuthi hayi bo, ungathi usufuna ukulobola uwenze kanje ku-TV show. Naye lo ufuna ukumlobola nekhaya kubo bambukile. Asiyekeni sengiqala ukugema kwami, bye.